Wakomoro watukufu ila keja sinyalewa video anakonfirmewa ni banu shaila hitlafu ya tekniki ya jihiri banu ya husu tikaurumie wifi o mwenje urengwa ya bonga mjoza dunga abo lazima ikehelilo shati tiyaye the données haba hangyo tranquille abonga mjori samihi mwandu maka linyi banu mana ila tifoti ya hatu wala video keja sinyalewa ngani mkonfirmeoni ilande de tekniki wa mjoka ze Junaidi kaziti zinji ai kaziti komoribahi wala mna delestage yafanyishi habanu ya tuongesao mwenje wa rengwa na mitika urumie wifi hunda honi alafu ka oblige ni dini repere ili manaye ndeni atau abonge wa komori zora kanzar monesene banu ili rende direct droit obi ekaleo ijara mbanga ngarafanywa mandandare na ifanyiwa shabo ngasima fieri parce que banu haino katiranzo kati rarenga ze disposition za hatu za ukarde ruherma zenyi dozi no rerongo wa komora yabo rijuwa rongo mbili ngadoru mi wa mabandi wari warife na wala watoji wa borongo wao au ngardo fanywa na rongo wa intimidation wa helilo shami mizon confirme wa komora ngami fier ekati fanywa mandandare manabo ngami dekina shaizo ra kanzaro onese uka vice president Janfar hoitanda mjini hatawa haja Tanzania banu an exil hakautawa na serikali ya azali yinu ilo banu leo wafanya ze taratibu zote pia warumia ze mvuza hao pia warumia energy warumia ze strategy warumia yanklia hao warumia ze relations za hao zote pia noili wahunde taratibu za uderange vice president Janfar shabo Mwenyezi Mungu yatoka hanza hiyo ndiyo mwando wo Mwenyezi Mungu yatoka hanza Janfari kaja derange wanezi azali harumenti ya Tanzania voyaka tena esi ya Tanzania ngawe mipaka ya hao daona Komori sikarala wa uzamba wanu haini nti wajojo ufanya akor daona serikali ya Komori daula ya Komori shabanu ze mipaka ngiyo ngabo mipaka ya husu nrongo za akor yabonge kamle umru hangwa nrongo nduna zituje shamra tutona majamanga babani majamanga yao yaonga fa malukani ndatutori jakabano haini mndu kutojojo bahi yamba nrongo ya ambe bahi ondro mararu ankonze wanu kwa tina hata marongo ya hikma na ankli tabu ya kabanu ya kamwa wanu imru ikao ya karia kafundi mlikoli tujo haka usomesa hindri shabahi mratu wa nrongo basi shaizo ritahori mambiani wanu wa Komori kana ye kalima iti changewa mandandare yiyo ikaya mbanga mtolewa mandandare yabo ngami fier nana umji wa dembeni na mkema fier babu mza mwana suja ukonsidere waneze azali yabo ekaleo titolewa mandandare hautabanga mtolewa mandandare yabo hate famia hangunga muiparo hautisati ipara na mkema fieri mtike wahara baya bo je suis considéré ne régime ya azali loko Komori leo parce que mandandare yunuketo fanywa haini mru bahi na abubaishwa ntinezi tendo za ladhimu nifanywa mandandare na rele wanenro vanumi ntinezi tendo za kanti za husu mru ya ladhimu ya fanywa mandandare parce que ça fait 3 ans plus 6 mois rangu nto Komori rangu na roha Komori iyo ndio nakanza niwonese banu parce que ngabo wandu tena izo dizo nakanza niwonese ngasina 3 ans plus 6 mois rangu na roha Komori bahile 11 mai 2021 na kauroha Komori procureur Mohamed Abdou hasinyi hapara au telefone ye police de frontière ya hahaya wani empêche ntipashie ye polisi ya kana ye dhamana yabo hamba monsieur le procureur ntina ujua huzi ya bashari hanywanyi bahari hupara au telefone na wakomori na muishenro babanu barengwa kartasi ya sinyewa ni Mohamed Abdou rangu 2021
ngetongo partager wanu komori actualité wala ndo mararu wala njoka ujamu swala hiyo ya hao shamto guhamba banu e detail borlo mandugo za mandandare ye kartasi yanzi wa rechercher yorangu 2021 halafu sido utokana yanzi wa 2021 wala procureur Mohamed Abdou haparai polisi wanzie ntipashie wamba kwa na ujua hunzia hanywanyi paske procureur wotodo jao para wandu wamba wandu wazie wandu halafu hii jamru sima polisi rejare njahar mankaya relivaze bieza wandu watopashia okurengeze oku asume yaboto wa kartasi de jozi ya bashari atipashie Mohamed Abdou hasinye kartasi bahema polisi wamba karna ujua humpeshe hasibabu kartasi ya jasiru WhatsApp hata ijoka hangu hamoroni je aeroport Air Tanzania kanti tipashia ijab ala ikartasi ija no e piloti haharaya hamba karna ujua humshiza harumwe avion parce que saribaya e kanga nyinya ndrongo na mbehe kartasi hoyenda o yende yarengwa e kartasi yo ija Tanzania bano na mafuanru wa Mohamed Abdou yoti amferi ya daula yo amferi ya hangu na mndu nduze wa Mohamed Abdou kaja kufanya sharia shaka kufanya nongo za Hussein Zai parce que Mohamed Abdou haelewa ukana ya amferi nafanya ya mapesa menji tili hamiche esiku hiyo njamba hakaanza haribala nguntio harma problem Mohamed Abdou procureur ye kartasio ya rangu 2020 halafu tika utahani pare wandu karibu nami waonawe kartasio yezungulia o watutobeza wanipara wamba ukana vanga wana problem no mduna angalie kartaso siku ya sinye wa 2021 hasibabu hindri yode ranzo nambe ndinu wanese vanu ndondo wakomori mwelewe ukana wanwe kaleo journaliste bien qualifié wa mjua wa mduhama Faiza Sule mitamihuli mjini mwanamshe wa Twania wa ujue hazi ya hendrondro uko uijua ukana ilande hazi ya journalism mwanamshe hama Faiza hau ja Faiza mwenza dignité harume hazi na relewane ndo zo namba o journaliste ulona dignité uamine hazi hahe de ya rongo wa makalima mrujua huwa fanya hazi shehitwa kale mru hauno Faiza Sule hanziha wa kayimtaalamu wa hanziha mrujua ujizisa evanu Faiza leo zenu haka hanzanya mbe paske vanu ti haini mru mrala dimu mramu ishili zenongo yambao fadhalika kangari jua okana vanu mahajana nono hakaza usiku wahe mashuhulahe ye mashuhuliano no kaya jafanyishi ha mahajana ya rate asbabu mwenye Bwakomori unu mahaja repete la memshozi haja hunrukana ye solution ya ushinda ya ankesema pesa ya je afanye shughulahe de yanferi ya fanu haja harumilwa ne daula haubandu ya wandu wa hezi parce que tizamba juzi banu ukabanu ti haini mru wa hezi tidoko ni kanonomba hindu ngabo waonono yako wavumbua nayi wala do atomni kamba hindu shawawe ya wavumbua ondo wado komni kamba hindu nono ha prometewa ukana ngojo hundamba hindu fulani e kahushindi huwafanya aferi ya mama aferi ya fanu yinu hui destabilize hui stabilize ufanye interview na mama fanu ufanye jao usejao wezejao shaije serikali wala wamruma wajawa elewa ukana wakomori pia waelewa ukana izenrongo nono yafanya na mama fanu wakomori pia waelewa ye principe nonongu tapalo ya hunde mapesa yafanye mashuhulahe harumwa mezi mirarubano kamtuelewa kantueshela na hizo ya hamba nonongu tapalo paske nono ele danzilahe nela mtuma Mungu no uona haya hahe dabu ya una wabdala agwa yevaize joho yevaize juba yondo mijini nonungu rosonsho hitwa haimba heada ya abdala agwa na banka tujokana haini mru hane mfumbilia he harumwa mila wanu haini mru hane mfumbila he mrujwa hupanga bangabo wandu katahepe corona ila wawahi wabeheze nrume wawahi wafanyaze programu za huende dahoni iwajao izilihana he corona haukasbabu indri tidaito kade corona dabu kamnyezi Mungu kajanzi haze datizila wakaza
iyo nono katujua parce que nono hajuha muo hashiwala parce que il est périodique hamadizo na hamba video mwando dibala hukana wi périodique haini octobre nono yeto shiwala mrunangaleze video zahe he namna nono ya koukaya emezi mindwa jina ne namna yaliyo omwezi unu omwezi wa octobre nono ya ukamndwa jina ya ubadiliha yodoruka na vanu owade unu do wamtoa Egypti vanu Egypti ho hakadaina wandu wadembeni hakadaina wandu wajuao warutoleza sifa zahe parce que no namna nono yaliyo ze plazahe pia yakazo muharuma ya Jonese ya kisawa na Abdalagwa na vanu muharuma ti muharuma Juba ti Juba wa Komori vanu azali nguvo Juba shaiti mrwamila shanguvo Juba ngabo wandu wafanye ziada kiukweli wafanya zenongozo nti pia umijini hatu shawa woti wandu wamila vanu mazuki watu ngari watu wanjamala honi shabari vanu mazuki watu wako na paro jadembeni bala wendu wambe ubana sedumari ilo dina na dina la mila ilo kalhulwa dukani dina donc wa Komori parce que e connexion giolan so afi hunu mjodor samihi zolizora kanzaru wonese vanu kana vanu muharuma ti muharuma ndunafanya dahata umijini hatu ngabo wandu wafanywe ziada ya warumia mali inji warumia mapesa menji shakwa na uparo jua wajeba la dembeni mreja rengele dina la sedumari le dina la sedumari ilola haya eche mgwali tukuza na vanu dina la kimila ilo kaldo hulwa dukani ayusho ngabo wandu haba hawanzo ya hule shailo kaldo hulwa dukani ukebo Komori vanu esuala ya hema ndandareinu minga msubuti nambe kana haini mru karibu nami na haini mru nanzo na kefier ekale we serikali ya azali wanifanyia mandandare parce que vanu ngabo kalima ya mandandare ngabo kalima ya mru wamba ngereshershe na vanu hunu vanu vice president Jamfari ngamzirejezo vanu ilini onese mba vindu wandu wa Komori mwelewe wakati vice president Jamfari wetanda mjini ya lo Tanzania vanu yaka exil serikali ya azali watahaze taratibu zonti pia wamrende nai shakwa jashinda ewa kaubira namnaje Jamfari haparohibwa masiwe ndo tahende ya tole roho ya ulwawa mtina hamba kade serikali ya Komori do mruma sha Jamfari haparotantewa ya hibani mabandi ekaye kajazamba kaja kauta haya zambe shasinga rezijuao ozeransenyma vice president Jamfari haparohibwa ni mabandi shaka utongesa vice president Jamfari ya rantiwa ni wandu wao dabokana ya serikali ya hunu wahi wajua wakaunda wafanya taratibu wa msove leo inu Mustafa Said Shehinge hunu president wa gouvernement exil eske serikali ya azali kwa Johanza wa mderange wa Johanza zabari hindu watoshida wa mderange dabokange Tanzania wangabo zenti zilone mipaka ya miano haini tingo ona miano vanu sisi wandu baisho serikali ya Tanzania baha watorenga wakubali serikali ya Komori ukana ngwajo unrenga wanivehe wallahi timpaka mandandare yo fasili yo timpaka mandandare shale jimbo la mandandare inuno hanza wate wandu marisiza wate wa intimide wandu na vanu vahemru wa umentimide vanu wandu wa rumao ongwa jua uka wa emotola mkaidi hao wandu wala wakaidi kwa na ushinda wazi ngamjodo shangaza wandu wajina shasingari amini ukaranziza jahe daraja hiyo yabudabu malemewa ukaka mtujwe fasiri ya madandare wanweka kweli ye mishinzi ya hentinu nentia hatu ngio mema yoti mpaka madandare yote juste do ministère des affaires étrangères wa pare wanjiharma mkataba na hunu ngarita homdu fulani jau yo hatanga yoti hatati dele jeshi ti wala ti wawandu wailima aja waili watojojwa unrenga malalio Tanzania vanu haini mri yangi ya Tanzania vanu wongu suivewa ne serikali ya Tanzania c'est parmi le pays wahana service de renseignement ya daraja za haju yentinu hunu hata taximan hata wandu mafumankabwa walomo nziani
wao pia uwinji wala mandu wa majenero wala wandu wa haruma service de renseignement yabo wakantahwa timpaka mandandare ikakweli ngabo na mronese ya kapasite ya hizi relations za Tanzania na Komori zo ujaharuma ndongo hamanda zinu parce que wala hata bushini juzi bobosha ya kaurengwa kabajabira normu za ki relation diplomatiki no wa dobloki wa mapesa yaliwa wandu wa mhibi wa mtaruma jet prive harejezwa Komori saka kabajabira relation diplomatiki njaba kabatimishinzi mema na Komori na bushini ze akorungizo njahara ya shabanu haini akor ihana ze limiti za hazo abo ngezo rakahanzari mwaneseni bwa Komori na nyiwanduza atu na nyiwandu mko uranza na nyo mko utukiwa rimkonfirmeni banu kana karifa inywa mandandare yabo ngasi mafier babori wasuli daraja ya ukana ngari ishili wao yabori wasuli daraja ukana ngari wazi wao no wandu wa derange uyezi kale orifanywa mandandare oui ngamina fierté le fierté est là dabukana tivumbuli wa mandandare chenge bala tivumbuli wa ngami recherche haunga mijao ndio fanyisha na bado diniwonese wa Komori zenrongo tena za lazimu notolo sisindia nifanywa mandandare irahanja zifanya niwonese mbabi tena harmus alainu hiyo nono hasite kanga mina problem da mina procureur sako timbesha vocal ti ononono hafanya rongo kadha hanjibu hamba journalist ya amini ikao hajojwa kumwambia rongo zahe wo hamba Abdalla agwa shaika kajambia nono rongo wala kajafanya rongo timbiti mjibu kaleo ngamina problem da mina mndu fulani Komori mujo unlinda hata sikunjo sa Komori mfano shanrongo kahari ngamina mferi personnel civili da mina mndu moroni ngwezo kaonda za rengwa zirumilwa harini fanyo mandandare na abo tena wanwe makalimanu ndugu tongo hojorongo hajijibu wanono ha presidendo hambanga mina problem da mina sako hadi hamanga mina manjo ka fanyo mandandare parce que ngabo wandu hadi system adina la rifurija Jibrilu Fardini Bashari ngam tahom tie balbala harumwensi d'accord ngaranzo te balbala boramba borongo wao sha ebanu esirikali kweli obahanu ya hondra esirikali ya azali obahanu ya hondra kweli yemruwa ukawado mnikandrongo de manadamu twazindo du mwanamme utilwa mbudo du fini mwanamme dzedze ebanu ema esirikali ya Komori kwa tupikirie namna yemsohole lazima ikae kwa tupikirie namna lazima wake mwenje shangwa tongo fikiri Bashari wana video wanu yabanga mina fierté nelalanga msihondro nelalanga msiho kiasi utosha ngamjuo rongo nzima yojo kauntaha ngujua ukana ngujua hundumia wandu waonese foto yode hiliza hea munu ndrambe na mderange motola na yabo banu na banu tilabo kanono hurongowa ranze sara jitole ya rongo wao banu yabor sarengeze hadhara za hatu rengeze disposition za hatu pia chileye yo tika da kaulida nono uje confirme banu kana banu hunu tikiriri hadalo au kana hari ngasinanti hunne ngabo wandu wasuve wao badiba nenti yinu kakwelingwa tahumru yode sayo haukazi nuntizi tundo wao zilona walezi walonaze wajua wenti hao wanzawe sharafa shahenti hao wanzawe zedara ngabonrongo zinjiri zijua wao za hezenti yinu wazizia za tufanyisha dauna nti hasibabu mrongo hamada zinu wangapo maruande wenjiba de generaux de colonel Rwandais watrawa ezi ya Paul Kagame wajarumenti yinu Paul Kagame wo mndu kaungu todunga wandu hataruma zenti wangamiza mukatushinda ya derange wandu wa lobanu wa henti yahe wa mtrawa
sababu hindi bano haini ntingwa oni mipaka ya hao ntinanti shanga bo namna ya ukana no na hapo wao jumkini hakaze ze namna za ukawarejeziwa arumenti olewa yoku ya hapo leo kama utoja leo inu haribanu nje mshangaze wandu na mandandare na tijihindi na mzitowe na wakati hiyo yenti ngarjo wana kweli ngejoka wanugwajo ani wanugwajo wana ka kweli yenti ya Komori ngeste mishinzi sha ititolo ya ndrabo vumwabanga mtoa o mandandare haubanu lezezelinu wala ka urongo wakanguto mandandare ili ya joni kilo mapesa inu 10000 francs ya kautolesa juzi nono ya rongo 10000 francs 10000 francs abo 10000 francs to la bouteille ya divai hanu bai kwambo msahala kwambo zanzao rango siku ya onabdala agwa yafanye ada nono hatso shiwala haingezo ujufu mora hana hale ha katuta ani ngutofikiri kama mndu tojo ula mkana mbanku hafanye hade sa hiyo bano mndu ngene mfumbilia he nono na bano kuna ujamba kana ujirende mndu mzaza udo twambo odu fini bonono haradi tena je wambe mwanzo fanye ada yada hunge jo kauloni ndo yada hunge jo kauloni ndo dafanya daho mba dandrabo ya hoyo shauti je udoangalia ufanya ada kemfumbili umbwa shauti je udona balagwa kaza miharuma we shafuka haini oktobru no yeto paswasha itwa parce que c'est une périodique amadi zora hamba hata danganya wandu ha menye shehitwa bahi hamba izanzao bahi wandu wadaza watu mjibu wandu wala kufikira mbosi wala wandu ngomra ngomosha heli na rongo wabano kabati bahanu na rongo wale kalima ya jikaza le zina ya jikaza parce que bahanu le zina ya jikaza hilo bahanu zina mdukado hula dukani ya jikaza mdukazi wa zina he capacité wanga mjue fasiri ya consultant wa Komori amjukana ngabo wastarabu wengi wajua we fasiri ya consultant eske no consultant wa hindi wa ufiraji parce que de hazia yode hazia consultant wa ufiraji shati u journaliste tija usome andako journaliste umezi journaliste utona dignité haka ortese yabo yonja harumezi dara haambia hata wa ministri ma directori wandu wa prive hawambia ukane kama nzoze nongo zaho zinu retire mwe journali ntoa mbahindu fulani urinke daina marehemu Kasim Suleimana nguna mrehemu zonongo rezijuao hapo no kama luzini kauhuona litobia wakaufanya lalo magarini ushiwale ujufumo mwingi na ulevi mwingi zilo bazima ujufumo na ulevi yabo yadungabo hindi ufabwe kurikanza jepto zenya swa hizo banu makinisho wa Komori zero wako uranza rimoneze ni banu kana garjo kama fieri karione mandandare tolo mada ya saya lirizie banu maana masuliano ngama mai e video ke tu sinyalewa sha masuliano hunu ngayo mai am confirme banu maana baja message banu ngabo masuliano ngayo na perturbe sha sirve shwa message banu nione sebanu kana juzi riwono declaration ya hema opposant riwono waonana wafanya mahadisi ya ukambo se watanganye position ikebazima rijarono declaration isinyiwa shale toromuo lono wa Komori boma opposa matanganyi hajuzi wakanza zambe banu le toromuo lono wa Komori ti mabunjilio na conférence de presse na point de presse na declaration sincèrement muna jailika humtanganyiho wa hanyu nyima opoza vala mkanga manzo mtoe shawiri la huwa Komori shawa Komori waleme wao na konferansi na mabunjilio ka ufikiru ka mwetanganyiha mbale plan d'action ya uto wa Komori homihono ntingoni pano hata declaration yafanywa boma opoza wa Komori kwa tu amini raha kwa Komori mwanzao action zitendwa woma homonana ma opoza majama kaonana hadi mabala playa ukananga mtanganyi hao bazima pia mwende mondo mzima ili mwaunie Komori wamtoze mhentize intérêt personnel à côté mtanganyi hao pour une bonne cause sur conférence de presse na déclaration ganzao action
nganzao action haukaze action desdo utongeso wa Komori waburaihe abonge ma opoza nyoti pia nganyinye mabavu ya hanyi nganyinye midi ya hanyi nganyinya mamilita wa hanyi sha ezijo utongesa wa Komori waburaihe ejo utongeso wa Komori wa Komori waelewe kama ni maopoza wanu ngwambao kweli na mtanganyihe shamfanye action. Wa Komori wajua uelewa, wa Komori wajua uhima wa mdungeni, wa Komori wajua uhima wa mtukuzeni. Ni maopoza sha na mfanye zitendwa wakati wa ufanya zitendwa uja enrongo tileze declaration kwezi zo Komori walemewa nizo. Wa Komori mwanzo action na plan ya ukana wa watoe ezi haigozi shamvu watokiri wa roha haukweli shati wanarongo wa declaration abonge ka profiter heba nuri monesenu kana rejo hanza mtsanganyi heba zima jeri kati andiso ze habili zenongo zinu andiso ze habili kaladimu mtsanganyi heba zima ilimjo uenda mwendo mzima bado mjo uhundra wangu wasikinie enti kamtsanganyi heba zima ngabo wandu wenji wajohelewa ukana Komori opposition ngi wazima na riwahimilie hata zentima partenaire ne Komori bien sûr hasha umtanganyiho na ukewa kweli ukewa wazitendwa ukewa action hizo ndizo rakaanza ruonese bana. Mada ya mwiso kama kawaida do uzuri wa dini tutojuparo rants kanza leo banu jeri wonese mbabi za uso uzuri wa dini mana banu rizamba banu wa Komori o wandu wa Komori actualite wala wandu wa mararuala kwa tina zohamba wahisa zohamba kamdo wangali ya wa Komori akei yafainyiwa fundi Musa juzi mfumne ya kausa Komori ilange wonesa okana zenongo wa Komori actualite wa zamba o kastuishiliwa no wanachama wa uzuri wa dini haukai action wo jawabu ya uzuri wa dini wa ireponde Komori actualite de akei ya fundi Musa sina renseignement ro diri wonese tena ukana wanazijomba wanu wa Komori actualite wanu ngwajijua wasin ani when they have ani kwa tina rongoza arguma wa uzamba ngariona o ze daraja kana ze renseignement roloni zo tena kati jana juzi amfikiri waroha delegation ya home sheikao shende sao mji wa mde wazimaneshe fwa mji wa mde yondo mjini hakamlati nae wabili wa shefa mji wende wa obiro hafundi Musa kati jana juzi nizarasenyi marulonizo wende wakamungulia mhono ardi watahe msaada wanrongo zifanyishi hemde za uzuri wa dini tujua wanrongo Henry sha yende namna na parse renseignement vongezo rakanza ruonese ka jawabu ya heze mbaha za mazinu zinu de namna inu na hizo dizo nadohamba bwandu wa uzuri wa dini ukana kamba ze hanywa mbaye mashishio mkontinyeze action za hanyu nana haini machama yonti pia mfanya ndongo za usaidia mtishilie zemba hazinu ili mu avance ke dalilu enge wandu ngwaishia izo zemba hazinu zambao wandu kwa jaona akwe ya fanywa fundi Musa wandu kwa jaona mkonti wa fanywa fundi Musa apre akwe wandu kwa joishia kana kati jana juzi warohe delegation ya mde wende waungilie mhono fundi Musa wa mwambie ngasinda wede sheikao shende saoze maendeleo ya homji wa mde hiyo ikanafasiri mkuu mwanadamu naelewa arjua ukana Muhammad Ismaila no wanyawe kwa jajivi wa delegation hiyo shaifanyiha kanzari mparani bana parce que riwono haonga bo wandu waona warambia Komori actualite
ngabo mri ya para yabo washivana mbwani pora Rajabu pora ntonto Rajabu umoto bani hatu chayo pora ntonto Rajabu waimru yafanya simu harmo uzuri wa dini emana ya tolo harmo uzuri wa dini hende nguto shahidi katutoa ushahidi ukana nguyo fundi Musa ya harmo uzuri wa dini katutoa ushahidi ukana fundi Musa ngena ena mapoto kadhaa shangu to ushahidi kahari fundi Musa haparo drage mwanamshe na banu isora kanzaru onese banu bwa kumuri banu za association zisaidi ya uzini sisi kartina haja nao kawarende ndonga rujuzamba kawarende nairo tohamba rijo karijibiwa Rajabu ho bana mbwani kwamba tena neze aksio wazifanyia uzuri wa dini hauka wewe mana watolo harumo uzuri wa dini zi avant sha bwa komori yon abumdu na kefieri yabolelo inu hajangu regrete zila yafanya de mana yadunga ndongo njema yabona yoti aibu kamru hakaudo renda na hajangu rendo zema yoti aibu tukuwana ziromba mbuzi wanu wa komora actualite watu sama giri bure kwa tuto hata mba prevu ya uonesa ukana fundi Musa nguilwa ni mru fulani majilisi yafanya hapari juzi ne sejuri yaifanya Faransa nabo yalonga zija leo na babuhe mru ende ame ngumu hiyo rioneka fundi Musa kana humliba haukujo hana haukujo kubali mfano kabati prevu harmando kwa manda hizo shanga ruelewa ukainuro hombi na ujalu na upeu na sistemu za kibamba ongazirule ubuhari bano nabo yakate na fundi Musa ngena wandu wa hezi ambose wa hadisi daona he ngabo wandu wa siasa riparo zamba watukiwao neze nongo hizo ngabo wandu watukiwao neze sistemu hizo ngarjua ondro ukana inuro hombi na upeu shaka baturo ha preuve ya kanti krasmi ya uonesa ukana fundi Musa ngodailwa mapesa fulani ni mru fulani mru ya tohea ya mbingwana ngumu hiyo ndoko fulani sha hari hado drage hari hado jau banu ngari omba o Mwenyezi Mungu na banu mwanamme mikala ohamba kama mwanamme hadrage mwanamshe yo aibu yetabu de kama mwanamme hadrage mwanamme hamandanyi ondro mara ronkonze parce que kamlati mana na parao kamlasi mana na ushajile zena namba kamlati na burijua kawe we mwanamme mwanamshe deze tobia zaho za kimwanamme mwanamshe tito hata ya example harma video ukana kamlati weiwambwa kamlasi ngabo mwanamme mtaweni yarante mndu mshahe waada hasibabu kamlati woi mwanamme uwo yohamba alihaji ontaweni zabari hindi na zamba ralona 2 semeni mwatohana zenongo zinu shamfanya hama kamjaishia paske kamtuona haya kawade usaule shiba dimana kana wandu kwa japaro kritike ndongo za ufiraji au ndongo za violi harumaze pashi ya hawini hauka kwa na ujua ukritike hizo ndongo walonizo wazifanya donc banu izo dizo taha ngaranzao ekamuheza mrungurongo ya towe defo ya fundi Musa ya meukana ngani muiyo mapesa fundi Musa ya nibo hayo siku fulani bahe fundi Musa ya rijeri ritaheta ratibata riuziso ndo uzuri wadini ekweli riwono mri amba ukana ringu yo fundi Musa mba hindu kadhaa rishere ya kiso ya fundi Musa shamano ya joka ijisa ukana ikakweli ngabo mru mtahoma pesa yende harumwe majilisi ya kajuzi Paris yende ya mdai ya hime wa mumo wangoni ka fundi Musa kutunja banu ngunike 10,000 euro yangu mfano hauye 5,000 hauye 1,000 kaba jabu hamdu hakausa komori juzi mfumne hakaurengwa haya hakainjema kaba jabu hamdu ya onesa zenongo hizo singa sibanu hanjema ngenyi wandu mahima mwanzo mmenyeze zenjema zifanyishwa harumwensi wandu wa uzuri wa dini wa afili hangu ndio na joto waruonese banu kana wandu wa uzuri wa dini izo bizo rakanza ruonese na swahaba ukana bofundi Musa no wandu wa uzuri wa dini surtout akabanu rielewa ukana ngabo wandu wa uzuri wa dini walobanu walona mfaraka bien sûr nguna jaile kafundi nguwa juo shaizo rakanza rim confirmeni wandu wa uzuri wa dini fundi Musa hazamba amba kana uparolashe uzuri wa dini
haukaye ngujotoa hata bayi shwande shahahe no uzuri wa dini wavanse. Yabo leo yetambu da wanu mararu wankonze wanzo wamenye rongo watozelewa namna hazo. Haukaye ila suala nkuu, ila jawabu kuu, le jawabu la jibulwa makalima wandu wanu warongo wao ne majilisi ya fanyishiha pari ne akwe ya fanyishiha ya arrive ya fundi Musa Moroni ne namna fundi Musa ya avance u ne ino uzuri wa dini nungu welewa ukana wandu wa uzuri wa dini o winji wa hao waelewa ukana wandu wanu ti wandu waluna nrongo na hikma na biswara tulo tokana hari watoa oprevu ya ukafundi Musa haparo fungwa haparo drage haparo sisa jawa wanu hata fundi Musa yemana regasina zeransenyuma yemana fundi Musa kabati mndu ulo Faransa ujoporo to ushahidi ka haparo henda Faransa hanja dahoni hamru hazungu wa mndu hasibabu hindi rambilo zeransenyuma ukana fundi Musa imru wa prudence haku hasibabu da zinu zamba olelo mdatu yoja hamkazanrabu haukakabati mru wa uzuri wa dini haumru ulo Faransa ya josubuti ya bekana fundi Musa hajoda honi hahe hamfanya zungu na hizo pia ndo ngutao ze balbala shango johundra wana baizamba haza madzi wandu na wafiraji wahevanu watodwamba ngwamba nrongo watouzijua nrongo watouzelewa watu sisi alainu ya uzuri wa dini kari na uparu iba nafasi na panuti uzuri wa dini wandu wanu wadungwe darasa waisankada hata kabajabu hawandu wambati jao ngababu hawandu shakwaja shinda wagombana nao zemba hazinu na panu hena mnamra jojwa heyambe watu tukamra heya jibu abunge zemba hazinu karna uziba nafasi sikarti wa uzuri wa dini haufundi Musa mwajailia minja hana mkataba da minae ngamtina hata marongo yangu da minae wala ntina bezo da minae no todo zamba shai kazi jaza hamba zenjema ngar johamba Jibrilu hau darasa kartina hajaniyo kartina sha ngar johamba Jibrilu ngena njema zinji yafanya na bungu merite zivumbulwa na banu dizoro todo hamba utimizi ukana haini mwanadamu Islamu hisi ka kweli ya Islamu banu Islamu tikofia kama mwanadamu hajihisi ukana ya Islamu wa kweli yabweze dua ya ombao ya hisenro chati hisenai na siwangazija hausi wa Komori reto wakali maramba ukana kairia handisana yu hisenro rano handisandro uhisenai abonga kwa nuso nchipia rirende na hii haunga sina tarehimbi mfano shahaba ha ngarujo umbra umbe dua ya hisenro ikafundi Musa harende na ibu yakarahaija kreyewa uzuri wa dini ikafundi Musa hakauvura bange hau hakahuna mvinyo shayo hale yabo yohale shahaba hange haruma njema na dini yabo lazimu riombe Mungu yatirejei hula yakaya ikaleo Jibrilu ngena depozahe na kaneze depozahe yode mferahe shana na riambeze njema yafanya na rambeze njema yafanya hauka Jibrilu ngena zinji yazifanya njema yabo bahido tokavurizwa arantiwa ashe abonge nyimba hazamadzi madunga wandu wanu neze association zinu manzo mzirikishe bahari ngamunya ujalu na rohombi rimone senu kana nariparao wanu wenyize association rotodo zamba umisoni ukana mtiishilie wandu mjamre jeidi ngoni asike mndu ishilia mwanamme ya kantiki rasmi kairi mwanamme ule unomvinyo kairi mwanamme muidi rahana mwanamme mfiraji wa Komori dhambi la mndu mfiraji ilo zero rahana mndu rahiba mafundido arambia abonge kairi mwanamme uhibo hau mwanamme unomvinyo na uvurabange rahana mwanamme wende yadobulie mwanamme hamanda ye nruzi ye mtando mbodu fini wa Komori izungari zamba obanu kana ele dhambi pia shaho toka mrende yadofiro mwanamme hai mndu ado muishilia yabonyi wandu wa heze association zinu
na mtrawe zemba hazinu wanruishilia wanaume watimia shati wanaume watu walwanroshe. Donc zenrongo Jibrilu yazifanya harumenti rangubala hata leo darasa nezenrongo uzuri wa dini wajawarengerelevu manamana na rele wendro panu uzuri wa dini ikaumbishiha apre darasa yabo uzuri wa dini wajawa kaurenga relevu sherelevu destabilize na singari aminiu tena ukana wandu wa uzuri wa dini kwa na ukubali wa destabilizewa kwa na ukiri haukaya waelewao ukana zinumbaha na mbaha kaishiliwa mramararu wa nkonze wakajana mndu ya umushilia marduona na tena bwa kumori Mwenyezi Mungu na rinkezi joka na hairi Mwenyezi Mungu na jailie kamwa benze ya riponeshari na ndongoza ufiraji haukaya omwiso mwanamume mfiraji omwiso utodoshindwa nene madzi honziani ondo mwiso abonge mguna risikiri yari poneshari na ndongombi yari vezdoka na hairi Mwenyezi Mungu ya riponeshari na ndongombi waruanzo warione nai ngwajori wonandro batu do wateshea gardona na tena kamgwa benze. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.